Football Titi part jasari somni pariat na ngai thavele don ta ila Spain a hian footballa tharum thona lam hi kan hrekhat hleya chuwangin hetiang lam hoya chet lak tumna hi a om ve ngai lova kan ngai hial ome ma se chu tiang chu ani bik hau lova Spanish police ten mi za samruk pahni anman thu tu hnaya antar langa chung anman te chu sani somni panga somni paruk season kalmek ne na inzom na nei nia an hriat anman te anni heng mi te hi footballa boina chaw chhuatum group sang mi te ni in antar langa heng mi te hian in mukhomin boina chaw chhuat dan tu ro man na po engemaw zat an siam nge a an chet lakna tura an man ruwa then khat an man sak tel bok heng mi za somruk pahni an man te hi operation som panga lai an kalpui kaltlanga police lamina an man te an nia an zinga tamzok hi in sual ching vantlang boina a in hnam hloi thin liam tuar faule misual pola soithina tel thin te an ni mipa kumsom pariat atanga somli inkar atamzok an ni bok Tottenham forward Richarlison hian hamstring liam aneya chuwangin kar sari vel tal achol angai don kumsomni pariat mi hian season kalmek Premier League ka match somni pakhat atangin goal sari akhung towa Tottenham player zinga tun seasona goal khung tam berani Thomas Frank anwaya Mason Shet ma sela liamin ati boya wang hian a in khel thei ri don lova Tottenham tan chuan chana lian atling ome Liverpool player Andrew Robertson hi kumsom thum pakhat mi ani ve towa ma se tuna an team kai hruai tu Arne Slot anwaya tun seasona atatlum vak lova Milos Kerkez athachang dol tuwa man ani heti chung hian Robertson hian Liverpool a chamzel adua ma se in khel adu thu a soitel Robertson hian soyin kei hian thlanga hun kalaneya du thlan tur omte kan thlirang he hmuna hian ka cham don nge nia ka chuak don chung chu kan thlirang kan chung kwa in ngun taka ngai to in thutluk na kan siam don ani Liverpool player ni na anga nuam ti taka hun man katum thina tun seasona hian ka chan adang lam ta dewa ma se atopa tak tak chuan footballer te hian in khel kan du thin ben cha om reng chunga lim reng te hi chu football club a antel ve tak tak lo ben cha iom reng chunga ihlim hle ani chuan iriruput mang diktok lova kangai tun seasona match ka khela te ka che thavio chon ka hria a chuti rual chuan ka in base angin ka in khel tam tok lo po ani mai thei chu chuan min thong lem lo thunga enge thleng don kan la muang chu he hmuna hian midang tenen in lai china tha kan nei atiani Robertson hian Liverpool a chamzela duwa ma se club in contract an offer dana zirin club in an ngai poimo dana zirin input chuak thei ero ani tun season dai che contract anei towa ala zia bel lo West Ham player poimo Brazilian Lucas Paqueta hi London club hian an hral phal thu antar lang towa ma se ama Paqueta hian an ram Brazila club luntak mai Flamengo lo hi chu zomdu anei lo ti asoi ve thung then khatin antar lan danin Lucas Paqueta hi West Ham hian chuak ngei se an duwa ma se Paqueta hian club zomdu big aneya wang hian an kong aol sam lovani hetiang kara hian Flamengo hian pahun maktaloi samthum panga vel chuan an leingam ni te a tarlan ania chubaka chuan Flamengo hian an leita ani poin lonin West Ham hian season kalmek mabak omzong hi khel tir le an phaldon ni te in antar lang Paqueta chungchanga hian ama be se tu te le West Ham United hi anin dor mek ani Italian Serie A club Roma chuan Aston Villa atangin Dutch forward Daniel Malen an la luta a Roma hian lona la lutin angeta leina turin thu an thlung tel bok ma se sum an sen thei zat tur ero club lam hian an thu chua an tar lang tel lo thung Malen hi kumsomni parukmi ania nikum sani somni panga January thla khan Borussia Dortmund atangin Aston Villa hian an leya ma se kum khatbak Villa a hian cham talovin Roma thuam ain bel don ta ani Villa tan a khel chungin match somli paruk khelin goal som chau akhunga beisei a phak lo match a khel somli paruk lai tling ma sela atam ber hi ben satanga aluna ania bultan tu zinga atel phak meu lo Premier League a phechon match somni pakhat a khela tangin tumnga chau bultan tu zinga atel Daniel Malen hi Ajax le Arsenal a youth level a 1-0 thina senior level football ero anram club ro pui PSV a atan tichuan Germany a te in khelin England a akal lea Italy lama a in khel vele donta ani English Premier League club Bournemouth chuan laklu tuma hun engemaw chen an hel Hungarian player thangduang kumsom ni mi Alex Tot an la lut donta a midfielder Mason chak hi
pawn magtadwe som point palia leiturin a khelna club Ferencvaros nen anin rema transfer fee a hian add-on skaltanga in pek bel tur pawn magtadwe ni point paruk anda tel bokani Hungarian roll thar duom hian ni reilo te chungin medical test le mimal thil ti fel ngai angte Bournemouth nen hian anti fel thei beisei ania harsanna omlova anin lalu tani chuan Bournemouth in tun thlasik transfer kongka honlaia player anlak lu pathumna anianga ama in goalkeeper le defender pakhat ve an lalu to Manchester City chuan Crystal Palace a contract mangzo mai tur ma ge hi an lalu do ni in alanga English centre back hian Palace a tun season tluan dai chau contract aneya Asia bel don lo ti ati chian nuwa ama beise tu ten beise an nei sang zual club lian tam takin an hela then khat chuan season kal mek zo a free transfer a lalu turin chutianga mintum chuan an dora ma se Manchester City hi chuan January thachung ngeiin sumsenga laklu an nial lova contract mangzo nai ani awangin aman atam theilo chu mangtangka in City hian pawn magtadwe somhnia lalu turin mage hi khelna Crystal Palace in remna an nei pui kumsomni pangami mage hi hian ni pui transfer kongka honlai khan Liverpool azom man teu hlea hun tep ter taka azom thei talovani Liverpool hian an la zui renga ma se an changdon talo ni in alang City hian tlar hnung lama buaina an neya an defender poimo Josko Vardiol le Ruben Dias te anin hliama defender an mamona asang chumi chana atan chuan mage hi an beise ani City hian mage hi lo an petam thokhat don ni in soi aum boka City in lo an pek huam zat hi English club dangten anin huam ve lo ni in soi ani hei hi mage hi beise tu English club dang laka City chan ti thatua ngai ani ma se he thu bo sei lai hian mage hi le Manchester City hian in remna an la nei lova Crystal Palace zok hian Manchester City dilna an pomsak to thung chu wangin City hian mage hi mimal thila contract be bo ma te in remna an nei pui atula athu phunga in remna po an la nei lo awangin malak na tur ala omnual ma se anin rem thei mai beise ani thu khothlang lam media ten antar langani City hian tun thlasik transfer kongka honlai hian Bournemouth atangin Antoine Semenyo an lalu toa chuwangin Semenyo le mage hi manatan hian City hian pawn magtadwe somriat panga an sengtling don ta ani Crystal Palace hian an captain baka an team manager an chan don boka Oliver Glasner Austrian manager hian lotling takin Palace akai ruaya Palace po hian chel chunzom zel andu ma se kumsam nga pakhat mi hi an min zo talova season kal mek zowa Glasner hian Palace achwa sandon he thu hi ama nge hian soin thutlukna kasiam dai towa club chairman Steve Paris nen po October tha a international break lai khan hemi chungchanga hian kan ti dun to contract thar ka jek don lova club how to tenen in remna kan nei to ma se khati chung zong khan kan sei chuak ngai lova thathum chung zet chu kan sei chuak mi alo hei hi a tha ka ti hle ma se tun hi din mun tur soi chen na hunani ati Oliver Glasner hian Palace FA Cup a champion puya FA Community Shield a champion pui boka champion no moi a choi pui te hi Palace an club chanchina an choi masak ber ve ani awangin Palestine alutna azual leya chuwangin Glasner hi Palace hian an club chanchina manager ro pui berte jinga rin lutin an club mi le sa then khat phei chuan an manager omto zonga ro pui bera an ngai hiala ma se an chan don ta ka wangin Palestine manager thar an roi ngei atul don ta ani in khel result le in khele turlama kaita ila Nizan Khan in elna then khat chunzom ania chungjinga chuan La Liga a Girona in khwalmola Espanyol sinhi final neya Serie A Pisa le an mi khwal Atalanta gol khat ve khongai ne tokin Bundesliga Werder Bremen le an mi khwal Frankfurt te gol thum ve khungin ani ne tok bok League 1 a Lorient in khwalmola AS Monaco gol thum gol khatin an neya champion lai PSG in sithum fain an mi khwal Lille an ne bok PSG tan Ousmane Dembele an gol ni khungin minisom pathumna gol marhwai akhung nuwa second half minisom rukpalina a Moiseta goalkeeper chip khumin an gol ni na akhunga additional time minisom ko pathumna Bradley Barcola an PSG tan khungbel le bokin Paris club ro pui hian sithum faya chakin phu takin point thum an hlo chuak ani zan in inrin zan le naktuk pathiani zana te in elna sang khel chunjom le turania chungta chu soita ila inrin zan bi ka hian English Premier League ka
Manchester United in Manchester City mikhualin daruka Manchester Derby khel ani dona Manchester City hian champion beiseina anla neya Manchester United eroin team manager banin team kai hroilai lok turin Michael Carrick an ruaya Carrick tan fiana hautak atling don ani Michael Carrick hian United akai hruai nuwa a match masaber turania fiana hautak amachon ngal don Manchester City manager Pep Guardiola hian City akai hruai chungin Manchester United manager pangalai alo machon towa Jose Mourinho kha tumruk machonin tumthum anea tumni atlom zoka atanga Ole Gunnar Solskjaer kha tumko machonin tumli anea tumli vek atlom zoka atanga Ralf Rangnick kha tumkhat machonin anea Erik ten Hag kha tumsari machonin tumli anea tumni atlom zoka atang Ruben Amorim kha tumthum machonin tumkhat anea tumkhat atlom zoka atangani City manager Pep Guardiola hian City akai hruai chunga Manchester United manager amachon parukna ni turin zanina hian Michael Carrick hi amachon don ania anni pahni hi Manchester Derby a anin machon voi khat na tur ani Manchester Derby khelzawa zandaria le achanvea arwalin match nga an khel dona Chelsea in Brentford mikhualin Leeds United in Fulham an mikhualanga Liverpool in Burnley mikhualin Sunderland in Crystal Palace an mikhualanga Tottenham in West Ham United an mikhual don bok zanin darsom pakhata Nottingham Forest in Arsenal an mikhual bokang La Liga a daruk le chanvea Real Madrid in Levante an mikhualanga Daria le Minisamli panga Mallorca in Athletic Club mikhualin darsom pakhata Osasuna in Real Oviedo an mikhual dona darkhat le achanvea Real Betis in Villarreal an mikhual don bok Serie A darsari le chanvea Udinese muala Inter Milan an lenglu tanga darsom le chanvea champion line Napoli in Sassuolo mikhualin darkhat le minisom panga a Cagliari in Juventus an mikhual don bok German Bundesliga a zanin daria ta hian arwalin match nga an khel dona Dortmund in St. Pauli mikhualin Köln in Mainz an mikhualanga Hamburg in Borussia Mönchengladbach mikhualin Hoffenheim in Leverkusen an mikhual dona Wolfsburg in Heidenheim an mikhual don bok darsom pakhata RB Leipzig in Bayern Munich an mikhual bokang League 1 a zanin darko le chanvea Lens in Auxerre mikhualin darsom pakhat le chanvea Toulouse in Nice an mikhualanga darkhat le minisam thum panga a Angers in Marseille an mikhual don bok ani pathiani zana po in elna sang te hi khalchun som turani ya chungzinga chuan English Premier League a darsari le chanvea Wolverhampton in Newcastle mikhualin darsoma Aston Villa in Everton an mikhual don bok La Liga a daruk le chanvea Getafe in Valencia mikhualin Daria le minisom li panga a Atletico Madrid in Alaves an mikhualanga darsom pakhata Celta Vigo in Rayo Vallecano mikhualin zanlai pel darkhat le chanvea Real Sociedad in Barcelona an mikhual bokang Serie A pathiani tlai daranga a Parma in Genoa mikhualin zandar sari le chanvea Bologna in Fiorentina an mikhualanga darsom le chanvea Torino in Roma mikhualin darkhat le minisom panga a AC Milan in Leeds an mikhual don bok Bundesliga a zandaria da Stuttgart in Union Berlin an mikhualanga darsom a Augsburg in Freiburg an mikhual bokang League 1 a darsari le chanvea Strasbourg in Metz mikhualin darkwa le minisom li panga a Nantes le Paris FC Rennes le Le Havre an in machonanga darkhat le minisom panga a Lyon in Brest an mikhual don bok club level in elna sang baka hian ramin elna Africa khomol puya in elna sang ber AFCON po khelchun som turniin zanin darkwa le chanvea hian pathumna zonna match khelin Egypt le Nigeria an in machonanga naktu pathiani zan lai pel darsom pahnih le chanvea Senegal le in elna thlengtu Morocco ten final match khelin champion anin chu don ani BBC in transfer thuleng atarlante ngai thlachun zomta ila heta hian mi rarin tarlangin Crystal Palace team kai hruaitu kalchuak tur Oliver Glasner hi Manchester United in laklu antum zinga atel Talksport in tarlangin Chelsea le Manchester City te chuan Barcelona atangin Spanish midfielder kumsom pariat mi Joe Fernandez hi laklu antuma anhnim nai hle ni in tarlan ani hian release clause euro magtadoi ruk aneya Barcelona kai hruaitu Hansi Flick an cheldu hle Marcela Spanish midfielder hian chua adu tlata wangin ama beiseitu te beiseina po asang hle Telegraph in tarlangin Tottenham boss Thomas Frank chuan veilam sira attacking player nei bel adua chumi tur chuan January thlasik transfer kongka hon chunga antifel man lawani poin nipui transfer kongka hon le vele laklu ngei adu ani The Sun in tarlangin West Ham player ni mek English midfielder kum samthum pakhat mi
James Ward-Prowse Burnley in an be sei meka Southampton captain thin hian Burnley hi azom du ngei po be sei ani Athletic in Darlangin Leeds United chuan Wolverhampton atangin Norway striker kumsomni pangami Jorgen Strand Larsen hi laglu ngei andua mase officiala dilna anna thlen lavani Italian chanchin buten Darlangin Inter Milan chuan Francesco Pio Esposito hi contract je tharpui ngei andua Premier League club engi muzatin Italian striker kumsomni mi hi laglu andua soizompo annia hetiang ani awang hian Inter Milan hian ngedzoka thlun nge antum Sky Sports in Darlangin Crystal Palace hian an team captain Mage hi le team manager Oliver Glasner te baka an forward poimo Mateta hi an chan tel dona Mateta hi Juventus in an be sei meka ama hian chona tharma chon aduni in an Darlangani ESPN in Darlangin Real Madrid chuan Brazilian forward Vinicius Junior kumsomni pangami hi contract thar chungchanga an dor dona Xabi Alonso kai throinen hnuaya an omlai khan Vinicius Junior hian contract je tharlam a hoi thei meu lova ma se Xabi Alonso an ban nuwa Real Madrid hian Vini hi thlun nge tumin ma an la don ta ani The Sun in Darlangin Manchester United chuan Premier League club engi mazat le AC Milan ina England defender Harry Maguire le an deal na an lo nol sak France chanchin bulian li kui pina tarlan danin Real Madrid kai hruai thin tu Zinedine Zidane hi an ram France national team kai hruai tura rinber ania tuna France team kai hruai tu Didier Deschamps hian FIFA World Cup thleng hi France team a kai hruai tura ngai ania ani nuwa hian Zinedine Zidane hi France national team kai hruai tura rinber ani The Sun in Darlangin Red Star Belgrade player Serbian midfielder ni bokum som pasari mi talen nei thatak mai Vasily Kostov hi Arsenal in laglu antuma an zui mek Football Insider in Darlangin Newcastle chuan Sassuolo atangin Tarik Muharemovic kumsomni pani mi hi laglu andua ma se AC Milanin an be sei ve boka wangin Newcastle hian chu puitu an nei ani Football Italia in Darlangin Juventus chuan Liverpool atangin Federico Chiesa hi laglu antum chunjom zela kumsomni pariat mi hi chhortang kai thei anin be sei ani ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thlak thei chin chu nile photro se